explicámosche como instalar e configurar NubeR. Abre o email e pulsa NubeR para iPad e iPhone. Agora fai clic no icono descargar para instalar a app. A continuación, pulsa Abrir. Introduce o correo electrónico o que che escribimos e o contrasinal que recibiches no noso email. Podes copialo e pegalo directamente dentro do correo. Pulsa Acceder. Vai a Axustes. Fai clic en Backup dos teus contactos e selecciona Backup automático. A continuación, fai clic en Suba da cámara e activa a suba automática. Para poder subir as fotos automáticamente, tes que permitir a NubeR acceder á túa localización. Subir só por Wi-Fi para non consumir os teus datos. Xa terminaches a configuración. Creouse un cartafol co nome do teu móvil onde se subirán as fotos e os vídeos que fagas, así como un ficheiro cos teus contactos. Dese xeito, terás a túa información a salvo. Cando teñas os teus vídeos e fotos na túa conta, podes borralos do teu móvil para liberar espazo. Ademais, podes compartir os teus arquivos facilmente.